paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka di adito'y balay tinagturugan ni Kwarog? Dito'y ang nasapaan na rieng. At kano papanandak ni pari badong. Papananda nga ta. Apay ngay adidak inawes. Kasano nga awisen da ka kat session nyo ita. Ah, sisyon nga ya. Mabalin met nga urain to next di. Enteng, kapitan ka, wano saan? Ay, di mo man araramatin ng data panunot mo ako na. Ha? Apay mananadyak araramatin ako nam? Wen tano adakit manggag mo apapananda iti kakadwam. Kayat mo matimapan. Buring ti kanayon nga agyan iti barangay hall nga inaldaw. Angam saan aburing ti agawat iti honorarium. Kasta ka day. Kwarta nga ron. Angam dawat ka adawat. Ay wen tasyakat nga ron ti agat-gatang ka dagiti masapsapul dito balay. No si ka nga min ti mangigam kat ibarkada mag. Napanan nyo ka ni pare badong. Apay adidak inawes. Intulod ko ide ayan ti kabagyan na ang kail. At dansa ka no reunion da. Reunion. Kaano nga tamat nga adda reunion ti pamilya tayo? Ay? No kaya tiyaw? O di agpa-reunion kayo urean niya nga oras. No ada ko magastwag no makapidot at iti kwarta kat agreunion tayo. Kaano kayo pa yung makapidot iti kwarta ngay? Mabalin ano iti tagtagainap. Ay, ada ko mamay tagtagainap ko. Ibaga na ti ayan ti kinabaknag. Dayamot kasta. Ngam sa bagay. No iso lang ti pampanunutem sakbay maturog ka. Mabalain nga damang ibaga. Ang saan ngagpaisaw. Maray, di ka matsimurot ija imbaga ni Kwarog ariyon yon ti pamilyayaw. Nila ang badong ko tinapan, Maray. Takasano nga ay dagiti dingwon, may. Ay, wen nga agpaisoan niya. No ada dingwen yaw, iso ti mangigawid ken ka no ada papanan yaw. Wen, Maray, kaan anak ngamin jay baboy kaw. Amangan no adda mapandagan ng anak na, sayang. Ay, wen sapay nangina ti buryas ita. Wen nga rod, Maray, iso amasayangan nak amang panaw kadakwada. Pati jay aso, may, naganak mo. Ay, imbag labas sit jay aso taam muna. Saan na abas na pandagan dagiti anak na. Wen metkit di, Maray, ngam awan met mangpakan no pumanaw kami adwa. Ay, wen Ay, Maray, gumatangak sakit ti buryas muntaw. Tapno adamot pakpakanag. Ay, wen, Maray, ilakok at talaga dagiti buryas. Tawan tinakila po unak. Nangina ti figs akan ng tibabaw, Maray. Anya ka di tigatanga, Maray. Awan, Maray. Umayak lang makimarites. Tanalpas kung ti trabaho kaya balay, may. Masikuran ka kadingag may sa iyo balayaw. Ay, wen nga rod, Maray. Amangan no mabayagan ni badong ko ijay napanan na. Itala ngamin amapan ka. Sigurado ang makijaming kadagiti kakabagyan na. Sigurado, Amaray. At dapay dagiti kakasinsin na nga agapoy ti adayo a probinsya. Sigurado nga inom kan istorya ti aramiden da ijay. Ay, lakit di Nang runa, no agkabadungalan da, idawan pa'y asawa da. Nakapanunot jay balikbayan a kabagyan da. Anangangay iti reunion da. Iso da ijay. Ay, kadakil siguro ti balay da ita. Apagdagusan damay. Agkakaaruba da kanaw nga kakabsat. Mabalin na kumpurma iti pagturugan da iti tattao. Sa dino ti ko na mapapanam. Tasan ka makirunda. Ada nga rod der ayak nga reunion, ship. No mabalin katawisan ka kay di ata. Saan samat nga mabalin? Reunion manain. Win. Day tamit tinapanan ni tata ba daw? Uray si kamay. Italaga rod nga maangay mat. Imbagla nga maamamok mat dagiti kakabagya.
Sabagay, nung nabayag di kayo nakikita, saan mo nga mo dagiti daduma ang kakabagyam? Uwin Data nga ro ti makagapo, no, apay nga naangay data nga yun. Ta inyawit ti may isa nga kaanak ti girlfriend na. Inyam amuna kasensen na matgayam. Aya, apay, di da gamamaw kat agkasinsinda ako nam. Amo pay, tako na napay nga kasinsin na amin. Anyat asawa akbato ko na na. Ha? Ngam adayo ti na ikamangan ti inana kan amada. Nabayag nga di da nagkikita. Nagkikita de lang nga agkakasinsin iti ayan ti pagtrab-trabahuan da. Nagdumada ka di iti apelyidaw. Ata na kay asawa di babae kat sa balin ti apelyido na. Ijemat Manila tinagkitaan dia. Ay, di ko mamidol nim dati nang kitaan da. Impagarom dia nga agpadpada lang ti middle name dia. Ngam saan damat nga agkabagyan ti amuda. Sabagay. Sige, makiriyon ka nga raw tungan. Apay akas lag sa sadot ka nga grunda. Eh, awan nga minti may sakadwami ang kail. Apay manin. Enta ka no family reunion da. Iso ka no nga inangay da dahi di ariyon yawn. Gaputada ka bagyan da, anang yawid iti girlfriend na, ngam kasinsin na gayam. Dayta ka ti maday. No agin na dayo ti ag-relatives wano naganak. Agkita dagiti anak da iti sa bali a lugar. Ay, saan na maliklikan ti kasta no maminsan. Kasta ka no nga rutin na pasama, kiti ka anakan da. Mayat dayta panangangay da iti reunion. Iso ang mangangay kamat iti reunion tayaw. Tapno nagkikita kami kadagiti kakasinsin kawang kail. Amumbit amin akakasinsin mo. At dabay saan kong amaw. Ah. Dagiti di makal iti adayo nga ilay. Anya ka di ti pampanunutem, inteng. Ti man imbaga ni kwarog ang mga ngayak iti reunion. Ay, para kanyak, dakkel apundo ti kasapulan iti dayta reunion. Ket saan ang mairanod ti taga-kabildatan, tati umay makitabuno kat aggapuda iti agduduma a lugar. Di nga ron aga po iti adayo a lugar, ti kayat ko makita. Saan ko pa'y nga amu dagiti anak da? Kayat mo asawan, si kaamin ti aggastos iti maisurvey kadakwada? Tangarod ti parikot. Saan mo na mabalin amay may salaang apinangan? Taada programa ama aramid no bilang. So asaan asin sinanday ta aplanom? Ngam no adda mapanunot ko apamuspusan, ay aramid ti plano ka. Anya kumangay apamuspusan. Basta, pagpanunutak man daw ito'y utak ko. Ayan kadimot dagiti kakabagya, maray. Apay anadamag mo dayta. Apay ayati kabagyak. Awan ngamin ti amok akabagyam ditaw Ayan dangay. Ay, nakiasawa da iti sa pali a lugar. Adayo tinakaipalaisan da. Ado siguro ti saan mo nga am mo kadagiti anak ti kakasinsin maw. Ay, way, nagpaiso da itamaray. Andabay kat saan ko nga amo. Nga anak dagiti kakaanakak. Jak pa'y ngamin na damag anaadan kayo iti family reunion niyo. Ay, awan nga agpaiso maray. Awan mo ti makapanunot ang mangangay, tapno agkikita kami kumamad. Sikan amaray, ayabam amin ida ta umay da pumasyar dito'y kabildatan. Syakit din nga awan asawa na ti mangangay iti family reunion. Dakalagas tao ti mangangay iti family reunion. Da kayo may tinagiwayway tinuangyaw na na. Awan pa'y nitataba daw. Ay, awan pa'y nga raud. Kano nga ta sumangpag? Ang mga no pindain na pa'y apasyaran ti babalay dagiti kakabagyan na Ay, imbag pa'y kankwana tada ijay ngagpaspasyar. Ngamisyak, makumikumak kadagiti dingwen me. Patinwang, siyak pa'y timapan mangiwayway. No kumababoy tinuangyaw. Tamabalin mo nga ipauraga. Nanyangay ti pagarado na no ipauraga. Si kamot ko arog. Awan lat di mo maibagbaga. Ay salbag ka man. Isungarod ako na, ano mabalin ko ma.
Nagrigat ka ti kastuyan. Ay, obra amin at trabaho. Nang rona ti agiwayway itinwang. Soft drinks kan tinapay man di tamaray. Ay, nabanugak. Nay apay, naggapuam. Adapay kalbong mo apay abiyab. Ijay bantay maray. Napan ko inwayway tinwang may. Awan mo nga minun na dyan lakayan. Ato yan ti order mo, soft drink, kan tinapay. Ay, agyaban ak maray. Ay, marito yan. Ay. Una yun dahi ta pa nagsip-sip mo iti soft drink. Ay, mawawak ngamin unay anagiwayway itinwang maray. ay, awan ka di pa ni pari ba daw? Awan pa'y nga raw. Nagbayag daytan a family reunion. Itala ang anapan ijay lugar, ti kabagyan na. Iso nga impapasnan ati nagbakasyon. Tuwan ngam kasano akmet ngay dito. Makumi kumakadagiti dingwan may. Hello, Badong. Nakalipat kan sa mutan. Ay, mabambanugak nga gas asikaso kadagiti dingwan ditaw. Ay, no di ka pa'y sumangpag. Ilakok daytoy nuang, tauray awan pagaradaw. Ay, basta! Sumangpad ka! Ninsamot badong mo ti kinasarita, maray. Wan maray, imbaga, ano di pa'y sumangpag. Ilakok tinwang na, tauray awan pagarado na. Anya, ilakom, kunam. Ay, amangan no aga purang nga agawid no kastamot ti imbagam. Kasjay tinapanunot ko nga imbaga tapno agaway. Amangan no pindaan na pasyara namin nakakabagyan na ijay. Di pa'y ka mano alawas nan ijay. Ay, narigat nga agpaiso ti agiwayway itinwang kas kanakaldeng. Uray kumaa, nunuang lang si kaswag. Pati pa'y baboy ang naganak kas kadaasaw. Ay, namnamak nga iti dayjay nga imbagam. Sumangputan ni badong mo, maray. Padasan na tisan asumangpag. Tapay paiswag timbaga. Family reunion lang tinapanan na. Nga manumata na lawas na. Kasano nga Gail? Nakapanunot ka kadimot laengain? No ituloy mo ti planom a family reunion? Kay nalakada ita. Ngayon, puwarta, ti parikot. Mayat samot nga ibaga kadagiti amin nga umay at tumabuno iti reunion. Amang itugot da iti saggay sa manaw. Ay, agasam ta manok no tunggal pamilya. Ay, sus, adun na. Unang Gail. Tingarod ka ng dagiti tao iti reunion ti parikot ako nam. Sino nga ti mang dut-dut iti nagado a manok? Ibag no kayat ma. Sikat ti mang lamaw kun mang dut-dut iti nagado a manok. Ha? Ay, o kaso may dagiti manok adut-dutak no bilang ang Gail. Sika nga ron ti nakapanunod. Nangeg ko ti saritaan nyo kan ni Kwarog. Kanyat kayat mo asawon asaritaan? Tingay singasing ni Kwarog at tunggal umay a pamilya kat mangitugot iti maysa a manok. Apay, umanugot ka iti insingasing na. Mayat matkit de. Ang saan laang mat ama si dati parikot. No di kat uray bagas. Ken tirikado dagiti mailuto. Un ngagpaisaw. Ay, mayat no adda maangay ariyon yun. Ay. Ha? Parikot ti gastusin. No agmay-maysa ka nga agpanunot kan agplano, talaga anarigat. Ay, uwan adungaw. Narigat talaga. At damat contact number dagiti kakabagyam. Awagam ida nga ag-contribution kayo. Tagumatang kayo iti baboy kan bagas. Mayat sa tisingasing mo Narigrigat tisingasing ni Kwarog. Tunggal umay. Mangitugot iti manaw. Oho. Anda ti singasing ni Kwarog, mangitugot iti manok, ti tumabunaw. Angam para kanyak, narigrigat ti agparte iti nagado a manok.
Ay, wun agasam nga iti ado ang manok nga ilamaw kan itkatan ti dot na. No baboy, mabibiit nga isagana. Ay, no ti manok ay narigrigat. Wun no para iti ado a tao maray. Mabaybayag tadya agilamaw kan agdot-dot. Imbag no mapuuran akas iti araramidan da iti pinikpikan na kunada. Isungarod nga insingasing ko apadasen na nga ibaga kadag iti partido na nga agkontribusyon da. Aparamot lang iti kanan kanda dumapay masapsapul da. Ay katwen Maray. No adda maurnong iti kontribusyon, iso ti igatang da iti baboy ken bagas. Mayat dayta. Dagiti mayat a dumaray makikontribusyon da. Anya ka diti imbaga dagiti kakabagyam a kinasaritam babaan iti cellphone. Ay, aduda nga entry sa dudungaw. Adda pa'y mayat nga agdunar Jay adda mabali na, kahit agdunar da kano. Ay nagsaya atin no kasta, inteng. Ay maangay nga rod ti tartari gagayam a family reunion. Babaen mo't lang iti panagtitinulong yo amin. Ay, mayat mo gayam ti panagkay sa akin, panagtintinulong. Isumait, no agmay-may sa ka nga agplano, narigrigat. Iso amay mayat no yuman mo matlaang kadagiti kakadwam. Mayat ti insingasing mo nga ipakaamok ka dagiti kakadwawan no relatives ka. Ay, nakatulong na pa iti planok. Ay katwen iti anyaman na banag. May mayat agtitinulong, ngam jay agmay-may sa ka. Jay kunada nga road, no man is an island. Ni Kapitan Enteng! Nakitam ka din ni Badong ko, Maray. Apay na sa pulam ni Badong mo dito tersinak, maray. Damagag no nakita malimabas ditoy. Amangan no napandita paradaan ti tricycle. Ada ka di pa panan na, tamapanpay di ta paradaan. Ay unay kabutan, Maray. San kan samot ang makauawat? Baak ka nga mintag. Na, Damdamaga no nakita ngam nagadumag ti damag mo. agdamdamag kalaang, ngam sikapay ti masuron. Kasanaw kat wan no saan kumalaang ti sungbat mo. Ngam nagadumag adamdamagam. Saan ko nakit-kita ni Badong mo? Inkabirukan iti sabali adisaw, saan aditoy? Dala ko man nagdamdamag kan ka. Pumanawak man lagag, ha? Na, igaraw naman, hindi jak kayat nga ugali na. Maray, apay anak kami suot ni Marituya nga pimanaw. Dinamag na no nakita ka no ni Badong na. Dinamag ko no apay abirbirukan na. Kat, apay ka no abirbirukan na, Maray. Dinamag naman no nakita ka na pan di ta paradaan ti tricycle. Ay agdindin na magkayo nga ron kasta. Day tanga-taa, ti kinasuron na. Ay siguro kuna nakit day nasaan ka no ang makaaw-awat ti baak. Anya kumangay ti koneksyon na. Apay ngay abirukan na ita ni Badong na. Day nga ron ti dinamag ko, isuan na suron. Masurunak mo Isu nga imbaga ka mapan agbirok iti sabali adisaw, saan adito tersina. Nakitam ka din ni Pari Badong, inteng. Kanayo nakmat lumabas iji balay da kahit makita. Apay ka day. Birbirukan ngamen ni Marituyang. Napan nagdamag ka ni Marikwanang, angam saan daan nagkinaawatan. Ay, apay kumaasaan da nagkinaawatan. Dinamag ni Marikwanang, no apay asap-sapulan na ni Badong na. Isuan na suron ni Marituyang kat pimanaw. Apay ngamin apimanaw ni Pari Badong. Dayta itati sa ludsod. Iso ti nakasurunan ni Marituyang idinagdamag ni Marikwanang. Ada ngamin ugali ni Marituyang ama nagpupudot. Managpupudot ngam nalaing met nga agpasugnod. Nagalas nga ron.
Kasla ni pari badong jay nakita anak kasarsaritam itay. Wain kapitana, naturog iti balay mi dirabe. Ah, apay ang naturog ijay. Kat no sapsapulan ni Marituyang. Nagapadan samot kapitana. Saan akayat ni tata barong ti agawid? Taapay nga men asaan nga agawid. Kasanon ni Marituyang. Iti pa nagsasauna, kagura kanumat ni nanatuyang kapitana. Kagura. Apay ka now? Kinamat kanu ni nanatuyang iti binalsig. Anya, kinamat na iti binalseg kunam. Kastamot timbaga ni tata badong kapitana. Ay, inggaraw nga rod manan ni Marituyang. Nagkapuan ba na? Napanak man nagpagnapag na. Kat nakitak Nicolas. Apay ka dino nakita. Kanya't nagsaritaan niya. Nakitak ang naggapo ni pari badong ijay balayda. Ay, naturog kanugayam ijay. Ano? Naturog ijay balay na. Idinto ta berberukan ni Marituyang. Apay nga, saan ang nagawin? Saan ang birukan ni Tuyang? Naku na ngamin ni pari badong, adi na kayat ti agawid ijay balayda. Apay adin na kayat. Kunang ngamin Nicolas, nga imbaga kanu ni pari badong akinamat ni Marituyang iti binalseg. Binalsig lang? Kabutag na. Nagala kumamot iti sa bali ang binalsig ata. Nag-arnis na. Nakitak Nicolas, kat nasa una asaan kanu akayat ni badong ti agawid ija balayo. Oray saan nga gaw awid ti sinalbag? Awan tinasakit abakrangkaw. Apay nga ron asap sa pulam, idi na minsan nga aldaw. Ay na, kayat ko apang uran. Na, anya ko matibasol na tapang uram ako nam. Gapo iti kinalaing na nga uminom, Maray. Kanayon anabartek asumangpag. Ay, nagsasarunong ngamin nga adda pasken adinarayan na. Iso akanayo na nabartag. Ay, masurunak nga rod no sumangpag. Di na pa'y may mulagat dagiti mata na. Uray kumano saan nga agpadanom iti dana. Ha? Ay, una yan. Daytan ati made, no agpadanom iti dana. Dayta nga rod, Maray. Iso ano kasta na bartag? Ay, saan ko paturugan ijay kwarto may? Maturog ijay papag. Kanya timbaga ni nanatuyang kadakayawan tay. Ay, kasurun na ni pari badong, no agpadanom ijay balay dano nabartag. Ha? Una yung tagpadanumain. Ang sa narumbang nga kamatin na iti binalsig ti asawa na. Managpupungtot met ngaminan ni Marituyang. Ang mga nupong tutlaing mo ti awang kukwarta na dahi jayan tay. Siguro no awan makukwarta sa sumangpet anabartak ni badong na, ay talaga masuron. Iso siguro akinamat na iti binalsig. Kasta matimbaga ni Marituyang. Ay, kasanon no pa nag-aaradaw. Sino nga iti pag-araduan na? Ay dayta, ti saan ko nga amo. Saan ang napanunot ni Marituyang akasapulan na matlaeng ni Pari Badong. Udno ka din iti balayot ti pagturuturugan ni Tata Badaw. Winchep, tangtangdanan ni Mila Abalaw nga agarado iti bangkag na. Ni Manang Mila? Iso ti mang tangtangdan kini Tata Badong ko nam. Winchep, nubalunan nga rod ni Manang Mila kat nagragsak na agsarsarita iti bangkag. Ay saus, naspak nga rod din ani nanatuyang no kasta. Ha? Apay naspak ako nam, Chip. Kunam amapan na balbalunan ni Tata Badong di bangkag. Naragsak na. Idinto ta ni nanatuyang, kamatan na iti binalsig ni Tata Badaw. Winan niya. Kasanon ho ibaga ni Manang Mila. Nga iti balaynan nga agnaid ni Tata Badong. Nalala na ni nanatuyang. Awanin ti para-arado na iti bangkag da. Anya nga iti mulaan dan. Kamatan namot nga min iti binalsig. Kastamot istorya ni Tata Badong.
Kanyat ngir-ngir siyam si ka. Ha? Pure kung manubagbagay mo. Yang kalmat. Binagayan na yamot tag ngirsay. Ibagam nga ron tingir-ngir siyam. Tapno amaw. Di ka nung harong tatapadaw ng angkal. Apa ni Badong? Anyat kakat-katawa kan kuana? Tangtangdanan ni Manang Mila abalaw. Nga garado iji bangkag na. Balbalunan na kanupay iji bangkag. Mila Abalo? Iso tidak dakamatam? Unang kal. Ay? Deta timbaga ni Kulas. Kanayon kanu ama panagarado iji bangkag da ni tatabadaw. Aya. Sa pa kung kunada nga daal alisto na dayjay Mila. Natuyang, kaguram ka di pa ni tatabadaw. Kagurak ti kinamamartag na. Nung atada sa bali itibiyag ni tatabadaw, di ka kadi agimaon. Sino kumamat nga iti maulaw kinitatam abadaw? Katnutang tangdanan ka no ni Manang Mila nga garado iti bangkag na. Ni Mila Balaw. Apay na pamulagat ka na. Balbalunan na kanupay ni tatabadong iti bangkag. Kat naragsak da pa'y ngagsarsarita. Ay dinakman rabakan iti kasta kwaraw. Ay, saan ka rabrabakan na? Dahil tati ko na ni Kulas. Kasano nga mo dayjay akulas? Kat no iti balay da Kulas, anak idagos ni tatabadaw. Kat karo ba damait ni Manang Mila. Pudno kaday anak idagos ni Badong ijay balayaw. Wala na. Angam awan ita, tanapan manen ije balay ni Manang Mila. Apaya kanayon amapan ijay balay ni Mila. Nay, agimon kayon samot na. Saan ka diya pinapanaw yun ni Tata Badong? Angam saan kami matanagsina? Pinapanaw kulaang, tanda kasurun ko kenkwana. Kasanon nga no saanin nga gawid ije balay yaw. Kat agyanan ije balay da Manang Mila. Anya? Dita ka di balayaw amat baturaw. Wain, angam masapa amapan agarado ije bangkag ni Manang Mila. Aw, napanak na kamaw na pudno timbagak na natuyang. Ay, kwaraw. Ibagam man kinitatam abadong tagawid. Awan agarado ijay bangkag may. Da kayo at imang ibagak ang kuana. Kasla mabainak mag. Napay ngamin ang naungat kayo kan kuana. Ita, awanan ti agarado iti bangkag yaw. Kasano kumangamin ang makaarado kat nabartag mag. Kanayaw nagbartag. Uray, tamakaradaw no maimunawan. Ti asawa kat dungdungwan sa nakamkamatan ni ti binalsay. Di ka man kwaraw. Jaket kamatanal no saan nga umno ti aramid na. Mabalin nyo matakasarita iti nasaya tawagas. Anya tinagsaritaan nyo kini Marituyang iti kalsada, waraw. Mapan ko kano ibaga kinitata ba daw nga gawi day? Di ka iliw na mo ilag ni pare Badong. Awan kano agarado iti bangkag da. Imbagam ka di atang tangdanan ni Mila nga agarado iti bangkag na. Unang kail, madlaw ko kat agimaon, ngam di nala aminay. Di na pala ayabat. Sika pala ti ibaon na amang paawed. Winger danggal, di na kaya tagpakumbaba. Darasuros nga may numaminsad ni Marituyang. Itataka sa pula na ti mga radok. Di mo't iso ti mapan mga yan. Winger out, sakit din ti ibaon na mga yab kinitata ba daw? Napaguram ka din ni Kapitan Maray. Saan ang nasintir ni Enteng, Maray? Nula ang aglablabos, ibagak nga iruwar ko ti balunot ko. Ay, jak mo ngamin nakapagtepel, iso akinamat ko iti binalsay. Ay, kasanon no nangalamot iti binalsig kat nagharnis kayaw. Anya, aramidan nga ta ni Badong dayta? No saan ang makapagtupal, apay kit din adi na maaramid. Ay, kasano akpay ang makamula ita, katawan mo't agaradaw. Ingka ngamin ayaban Maray. Kayat mo aya nga agyanan ijay balay ni Mila. Maaramid na nga ta dayta. Ay, di mo laam mo, Maray. Tao laang mat ni Badong mo.
Nang runa no kanayon apakitaan ni Mila itinasayaat. Ay sinalbag day jay Amila. Kayat mo kade nga isukat nakaken ni Mila. Maray, pautangan nakman iti bagas mau. Kun nayunam kumamutan ay ti sardinas. Saan ka di pa asimangpat ni badung mo? Saan pa'y? Awan na arado ang mulaak, maray. Apay numapan mula ang sukunan iti balay da kulas. Saan nga tanga agaway no saan ko amapan sukunan? Kano pa yung panangkamat mo iti binalseg, maray. Ang mga no awan plano na nga agawid. Tadi na kaya't akamatom manin iti binalseg. Ibagak sakin ni Kapitan. Taiso timapan makisarita kin ni Badong tapno agaway. Padasong amaray. Nga masigurado kapag karyan na ka ni Kapitan. Asaan mo nga ulitin akamatan iti binalseg ni Badong Mau. Takrot mo't na di Badong. Binalsig lang, hunamlan asaw anang ibaag iti ipos na. Bakibagam kadi atin ni Kapitan Maray. Takasarita naman ni Badong kaw taagawi dun. Kailim mo metlaan. Unsa, Maray. Kastoy sa ti agasawa. Biro ka numabayag adi mo makita. Win maray. Tay kunada nga rudan. Itirigat man wano kinawa. Rumbang nga agkuyog kayo lata nga agasawa. Naglablabesak sa Maray. Iso api manaw ka di mata nag-away. Ay, naalas akitaan nga itapay tabakot kan lakay kayo sa kayo agsina. Ikagumaakon at isaan nga aglablabes. Numangag ni Badong mo dayta, masiguradok, agawid day jayan. Sapay kumaamaray. Ay, nagrigat gayam tagmay maysa. Imbag tayo may kadito yung barangay hall, Maray. Indanon ka din ni Mariba ng timbagakan kwa na, Kapitan. Tipan nakisarita ka ni Paribadong. Wun kuma, Kapitan. Kasapulak ni Badong kaw. Agbaliw ka ka ni Maray. Saan ka unay nga aglablabos? No, ada saan mo akayat ka ni Paribadong, ah? Wun, Kapitan. Naamiris ko ti kamalay. Nakasaukon ani Paribadong. Agsubli ka daw no ikatemti ugalan kun baliwam. Wun, Kapitan, ikarik. Agbaliwa kaun. Agsubli lakit din ni Badong kaw. Nagkare ni Marituyang, kunam, intay. Uwan ba nang dungaw? Agbaliw ka kadimat. Na, apay anapan kanyak ti saritaan. Katnon ni Marituyang ti pagsarsaritaan ta. Kung naklarang, hindi ka lang marabakan. Namnama ito nga agawin mo ni Paribadaw. Ta nagkari mo ni Marituya nga agbaliwan. Nasaya at mo't, ay masyanak at talaga ka ni Marituyang. Madlaw mo't nga agbababaway. Ni Kapitan Enteng. Maray, mano ka di alawas ang tinapalabas, sipod na udi anup-naup. Ay kunak no damagam, numano alawas ni naglabas. Sipod na o di apa nag-date yo kanibadong Mau. Katjak amo mare. Na, talaga kamot ang mari ko anang. Apay kumadamagakan ka day takot amok adi mo amaw. Talaga jak amo maray. Ngam, nagdi-date kayo ayamot. Kasla nagpatingga kayo lang matijay talon. Tila ibagbagam maroon. Tiki di damdamag tisong batam. Ay, jay no mano alawas tinaglabas sipot na o di abagyaw. Ay kwa, saan ka sigurado maray? Nabayagan ba say? Apay aya? Mas daawa nga men, maray. Apay nga tang awan ti paabiso da may papan iti crop insurance. Ay katurayan tayo Awan pa'y matpaabiso dagiti na nga to nga ahensya kada kamay. Ay kunak ano di yumanan imbagbaga kada kamay. Dayta kayo manan maray. Ay di ka agsao iti kasta. Ngamen,
Saan ada kami iti akin programa iti dayta? Ha? Awan kanupay gayam ti impakaamuda numabalinan ti agaplay iti crop insurance ba daw? Aya, Wen, jayla kanu crop damages ti mabalin ang maireport ita. aya, Wen, kinasarita kitay ni Marikwanang. aya. Na, nagadun timbagak. Ngam ayalaang ti sungsungbat mau. Ha? Awan paimot ti serbe makasarsarita. Anya nga ron ti sungbat ko ngay. Kit awan may ti maireportaan na dahil amulat ha. Ngam sayang mo, no saan ta ang mairaman ijay. Isong agpanunot ka. Aguray ka. Adda ti napanunod ka. Tapno adda ti maireportaan na dahil amulat ha. Wayne, nalainga ka talaga tuyang. Anya tinapanunot mau. Ay basta, maklaat kang tulangay, ninton awagan da ka mapan mangawat iti parabor iya barangay hal. Ah, ha? Mayak ba daw? Nalaing ka talaga? The best ka talaga ba daw? Maribanan, adda ka din ni Kapitan. Ay, awan Maray. Napanan ija barangay hall. Ah, kunak ano saan pa'y arimwar. Kunak no inrason naman ng tirayuman. Kat saan anapan nag-duty ije barangay hall. Nay, asino tinangibagakan ka nga iras-rason na tirayo man Maray? Ah, ay, awan maray. Ngam kaslay sumo nga mintipod no. Ngamain, tunggal agabsent ije barangay hall. Jay rayuman na akanayon tirason na. Talaga nga agrayuman inteng marituyang. Ngam saan mat akanayon? Ha, iti day ta pa nagsasaom kasla sa bali ti kayat mo nga ibuksilan. Apay, kayat mo nga agsisin na bali ti rason no apay asaan ang makaduty ni inteng? Kasla idaw dawat mo nga agduduma kumati mariknana. Tapno saan lang ajay rayuman na ti iras-rason na. Ah, ay awan timbaga kakastamara eh. Si kamot, agungat kaladagos. Ay, makaungetak ka talaga. No tila ibagbaga, maray. Apay, anya ngamin aya ti gagaram. Apay ngay may ka. Ay, umay kula kumadamagan. No anya ti update ide report may papan iti crop damages. Ay, katurayam maray. Kay report mo la idi kalman. Expectarem adagos ti update da ita. Kaya't kula ang matag sigurado, maray. Ay, si kalang ti kasta dito barangay tayo, marituyang. Si kalang tinaay dumduma. Ala, agawid kan, sakbay amarengrengak iti kinadagulit mo. Nay, napay nakarupangit kayo mananantay. Ay, mabwisitak nga ron iti day di amarituyang. Ha? Abay, anya man ang tinaramid na. Kat no imay dito ideal daw. Kinuna na arason lang ni Uncle mo tirayo na. No kas jay asaan ang makaduty ija barangay hall. Anya? Wen, kwarog. Ken imay na dinamag, no apay kanu nga awan pay ti ibagbagayo. Maipapan itiin report daan na dadaal amula da idi pa nagbabagyo. Unay ni nanatuyang. Di lang makauruuray. Amangan kanu nga men, no saan yon nga ipakaam mo kadakwada nga agasawa. Saan man ngagsasaw day ta nanatuyang? Kat no isuda nga agasawa ti numero 1 amabagan iti amin nga itit ti gobyernaw. Gaputan na reklamo dala unay. Ala, bayamon kwarog. Ay, talaga siguro nga ugali nan tikas day. Adda aya garden da marituyang. Apay aya kagawan. Adda amat na i-report a crop damage da. Ah. Totally damage pa ikanaw. Ada siguro tapay nga ada in report da. Ngam sa dino ngay nga ta. Awan mat amok amula da asitaw kan pareya. Sitaw kun pala. Wen, kapitan. Iso ti adda dito iladawan.
Ay, damagag tuman ka ni pare badong numasabat ko. Ape, adagayam garden ta. Un nga rod, Kapitan. Ala, submit tayo na kita reports to umilay. No, awan tuman nagtagriray. Nang runa na kita nga agasawa. Ay, talaga naririda. Ay, pare ba daw? Ay, papanam. Adala pa panak paray. Sa dino nga ron pare. Ay, di talaga si Dag, paray. Mapan mo ka di kita ang dagijay mulam sitaw kan, parya. Ha? Diyan nga in report mo nadadaal. Ay, sayang dagijay. Huwag, paray. Oh, Iso nga in-report ka, ta iso pa ya. Tanay, lugi apirme. ay talaga alugay. Ngam talaga akasta. Nabagyo nga ron, di walang magagawa. Ay, huwag nga ron, paray. Diyan mo nagmula kayo iti sitaw kan, parya. Ay naabanda, ti nagmulaan niya. Ay, kwa, paray. Ijay, kwa. Ijay kabangibang nga ili. Aya, Uy, paray. Dati nabangak ijay, paray. Ah. Iso da ita in-report may. Dahito lang tiintada para ijain report tayo crop damages ba daw? Wine. Kunak man no kwarta ti itid da. Amangan kit di ma, no sinukatan da ija barangay haul. Ha? Ay, wina niya. Damagag to man, dahil akwa ng baa. Bayamon. Tinapatay, at dati naawat ta. Saan nabalay? Saan mo itapuno agar din ta tin-report ta. Sa bagay mo't di naimbag lahi dahin, tanapanunot mo apin na picture ti garden ti kaanakam. Of course Dahil ti pakausaran ti silpaon. Sana puro silpay. Mala, inton adamanan ti sumaruno abagyaw. Agreporta manan, bareng dakdakkel ton ti maawat ta. Kahit ayan na nga, ti-report ta. Ay kat remedium ton kabaulam day ta. Amok aday ta ti paglainga. Ay, pudno ti atap ko asaan amula na ba dong jain report day di na palabas, Kapitan. Kwarog. Anya nga ti aramidin tayo, kagawad. Ang kalintay. Ay, tsaka mo akin ni Kapitan. Ikanyo ida iti pagnakman da. Marwam da. ay, talaga nagijay nga agasawa. Linuloko at talaga ti amuda. Wan nga rod man, Ay, ang awan ti maaramidan tayo. Gaputa nalpasahin. ngam kasano no ulitin dan tumanan. Eh, sana balita, bagbagaan tayo ina. Tapno di dan tumanen aramidan, iti sumungat nga alalda. Anya nga itataba daw. Anda ka di plano yung agmula itinatang ita. Win kumakwarag. Agmula kan ang raut. Jak pa'y nga ron na isagana ti mulak. Apay aya. Ay, di mo pa'y naisagana. Wine, san pa'y? Apay aya. Awan? Na, awan mo lagayam. Kit kundi da magkapay lang may. Agmula ka kitnain tataba daw. Kat sapay la kuma. Tamabankrupt ka. Anya, ay unay mo dahi ta nakararag mo, kwarag. Nagalas. Imbes nga ti ikararag mo, akasyan da ka nagiti babay. Kay, tapno po may suadya in report mo akrap damage tataba daw. Ha? Unay kan, talaga linuloko ti amaw. Nangaramat ka iti gardin ti sa balay. Tapno lang at damaalayaw. Ha? Kasano nga mo, kwarag? Asina, tinangibaga ka da kayo? Uray awan mangiba ka. Talaga nga mumay. Ay, pangasim ako araw. Di mo ibagbaga iti sa balay. Wine. Uray jak ibaga. Amount ti kaadwan. Iso adi yun uluulitain. No di yo kaya ti madaksa. Nay, pag yung sabutan da ito'y ba daw? Ay, kumayat Anya, No daman ng bagyaw, sigurado nga daman ng timaawat ka, akirasya. ay. Wunag paisoan niya. Talaga di mo malipatan day ta. Ay, kitwa na. Siyak pa'y tigunap, tuya. Agpaut ko mga roday to'y abagyaw. Tapno adaw ti madadal ti mula da.
Kit adda man ang ti mapicturan ta iso ti reporta. Uy, nga raw. Tanong may isa, winud wala nga daw. Basit ti may reporta. At basit mo, ti maawat ta. Nala, mang panunot ka. No sa di naman ang ti mapanta pagpicturan iti reporta. Tapno dagos ang makakwarta ta. Ay, kituloy na. Taintun sumarunaw. Balay, ti reporta, anadadail. Sigurado, dakal ti maawat ta. Dangagnak ka day marikwanang. Di mo liplipatan nga isubmitar day ta form ka, ah? Tanay, napirdi amin amula may itinagpaot alo presaur. Awan apulos tinagbatay. Na, sa bali ti aramin dagiti opisyalis kanu daduma. Pilpil yun dalang titultulungan da. Na, sumungbat ka mo ta, itilimpyaw maray. Apay, epekto ka din, ti kinabaak mo day ta. Ay, marituyang, di ka kadi makadlaw. Naumaak ama kitong tungtungkan ka. Iso addi ka sungsongbatan, ngam sumanao kalata. Anya, apay adinak sungbatan ngay, ket concern kaw ti bagbaga. Ay na, no ited Monteform mo, gusto maten urayam no anya ti sumaro no a proseso. Sigurado lang, maray. Malahuston, agawid kan. Sana bali, tainted mo ti form mo. Ay, isumulagayam anabaakan ka, takasta ti ugalaym. Pagaw-awidam siguro adagos dagiti agar-arum ken ka. Di da penay bagbagat ti ayadaken ka pagawidam aw. Ay agawid ka kidahin tanay. Nakarkaro asabalen ti tangtang aba, maray. Ay, agsakit man ng tiulok iti day di ako marita. Apay ka, di maray. Kasano, imay itay katsang kaulit na't ibagbaga na. Ulit-ulitin nan nga imbaga nga isubmit ko kano ti form na para iti crop insurance. Anya, agdaayain mula da, tapno agaplay iti crop insurance. Ay, diyak karod amaw. Kasanon no kasla ide, agar din gayam ti kaanakan ni kahabadong iti kabangibang nga ile tin report da. Ay, day tangarod kat maray. Ay, anyan ti kasta nga aramid da. Ay na, sabali pa nga rod ti aramid da. Ngamen, no maikorektar da, gumura da. Ay, imbagamon, maray. So, adyak man amo kadagijay nga agasawa. Ay, adda maawat da marituyang ijay naplayan da a crop insurance, kapitan. Ada mga agpaysunagan da, kagawan. Ay ngam confirm, kapitan. Talaga amula ti sabali a tao ti apply da. Luko-luko da kita at tao. Kahit anya ngay ti aramidan tayo. Ay kasarita ka na imbag ni Paribadong. Ulit-ulitin na. Ay, siyak amismo ti mangibaga ije kangatuan nga ahinsya. Asaan apod na, dagiti report da. Ay, ayos ka pare. Nalawagayam ti gardin mo. Ha? Ayos ka rin ah. Nag-garden kamot iti nakalawlawa ije papel. Ha? Anya ti kayat mo sa pare? Amok nga amam, amay sa kakadagiti makaawat iti crop insurance ita. Kit naragsak ka? Ay, kituloy na pare. Makaawat ang ngarag, di naragsakak. Pasubsuban ka na eh. Pare, Agbalbaliw ka man. Amok asaan mo amula ti inyaplay mo. Nalaing ka pa nga rin ta inlawam ti indeclare mo nga iriam. pare. Kaya't mo ka di asak amis mo ti mangi-report iti dayta nga aramid mo. Ay, pangasim ka di pare. Karek, di ako nulitay di naramid ka. Bagak mo tan nito yang ka. Una, tano di mo baliwan na ta. Jesus, talaga akaasi ka kanya. Kainsar di nga mo nga idaw-dawat asapay la kumatag todo itinapigsa. Tapno adala ang mai-report yun. Ay, huwin pare. Basta di na kumamoy i-report na. Ikanak pa iti may sagong daway pare. Sige. Intuno ko, papispisan ka.
Ay na, matay ako ni tinervyos pa daw. Ay, tala ka na. Kapigpig sa lagaro din ti angin kanto, may nainayon ka pa man. Ay, sus, na itayapan ti mo ti kalapaw ta. Kaslawan magtindi mabati dito balay tato yan. Ay, niya ngay taramidan ta. Ay, tumaray ta niya evacuation sintal. Urayan ta ka di pa'y abatong batoy kalapaw ta. Ay, dito'y sabi dito isang bati daw dawat ka nga tudo ko may tinapigsa. Tapos may report ta, nadadahal ti balay ta. Di may son sabi tayo. Wan nga raw, gaputa na dadalan ti balay ta. Yung datamot gayam ti nakakasay. Nay, tayabay namin nabubong ti balay ta to. Mabanda ni dya evacuation sintal. Ay! Kumusta kayo ni Marituyang, pare Badong? Ay, kastoy kapitan. Nakakaasi kamay. Gaputawan ti balay may. Naitayapan ti balay may baray. Diyak pa'y amo nung natumban. Nga po nagtaray kami dito evacuation center. Ngayon, nay, awan na pulos tawit may akanan may. Mabisin kami baray. Dayta katimal alayo iti linuluko nga aramid yaw. Kapitan. Apay ngamin nga idawat yung nga agbagyo iti na pizza. Kaya tapno ada madadail may report yaw. Ay, wag baray. Aklunin mi abidot mi ti amay. Ay sus, Agbabawi kami itan. Ay. no ide kit naragsak kayaw gapo tada na awat yaw. Ay, saan itan? Kasta unay ti sanuong yo. Gapo iti pukaw yo. Apay ti ko na yung agna na yung akas dyan. Agaramid na iti kalukan. Ala, husto na baray. Di na kami mutin sirmunan na. Oh, At ako mapsot kami, no sirmunan na kami. ay kaya no siya pala tibisin niya. Tanay, di na pa'y may naisang patay supply. Ay. Ay, ikaro yung bi kinaluko yaw.